ki khubor ka Batesi TV rake ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau ki nongnya kali jokat nat ka koi ka khia ki badan apa ka shatri jokat Meghalaya Government Drivers Welfare Association jongka Health and Services Unit ki la pelong de program ka bakham kerpang ha ka nyau trek unai lur arajar pusau kata da ka banok senyang da ka snam khnang ba ki brio ki badan kam jingrap kerke kin la man penan kam yakni ka program la pelong ha Pasture Institute ka badan halau mali balawan bani shimenta kumba prapongod ai ki nongnya kali sarkar ki badan hakat nat ka koi ka khia bat ki bala no senyang snam pat ki dan lai pu arngot ka Dr. VRCM ka badai ka sekretari syaka sarkar Meghalaya kalawan banishim ya ka benta kum ka kongsan I Dr. FV Karshieng Director of Health and Services MI bat kumju ru I Dr. W Kharluki Director of Health and Services Research Pasture Laumali kum ki sembut kongsan I Dr. Sibut Napat I badai in charge syaka blood bank pasture I de iwe na kinong syak khot ngobha kini ka program ha kini ka sngi kini ka seng kinong nya kali katnat ka koi ka khia kila pun ko buram ru ya borok ki dekhot ki banok senyang dak senam TKI kepangakwa banyak keren dia sepang dari program. Bagi kumpulan Meghalaya Common Driver Welfare Association, kerana gaji kenduk di dihak. Apa gaji kenduk jungi? Dia banyak keren, banyak pilih jemur. Halal kali kakia. Kemasratan kalau bagi ya keren pramangi di members, dia untuk ini biang sasisian. Sabar kali ke compound. Juga sekretariat ni, juga peludi ni, juga PHC ni, juga veterinary ni, juga transport, kita tapi department. Kita lagi compound benda orang bagi dalam kita lagi government drivers, untuk ini dari Sabah, beli ini Sabah, untuk ini Sabah sisian, bagi apa lagi? Nampak kekenangan sana ni. Kejimi biang, kestan, orang banyak orang biang, nama tak renteng bagi jimi cumi termai fi ngacung, nan mention di dia, ngacung mai, bah kapor bangat bangi kekam, orang lagi. Nilai berkat berkam, pun kita bisa pergi beri. Karena ini biar sesisian, bah pun kita cut, jom kita berteri orang government. Ini dari Sabah balik ini kam berkam. Lagi sesuatu kalau bah nak lihat Health and Service Unit, ada jilam di bah GP1C untuk Secretariat, baru dua bahasan Presiden. Kita kira lekam, lebih member zuki, kita perlu mencintai lekam bah atau bahasin, ini organisasi ini. Ini training bagi kesenangan budi. Kita apa best plat pada achievement yang untuk presiden lu dan so betul saya ini ke unit kepada keluar dari simti ini kam bertelun punya semua. Batum juga mentasi long saya kata kabar long di temu jadi tu minta banyak alisata. Ho ini situ ini dia. Ini ngiri kisah berat. Apa government? Ngiri kita kisah berat. Mereka
langsung serong bangat om ni kapor baga Meghalaya government driver election kadap dikit kot ki berspa kamsi kata apa langsung men kadap dikit kot ki berspa kamsi nomor hak jelong brio inya perlak ki beri berspa kamsi ya perlak oh ini lagi paula dan di bawah kita berspa kamsi harus nemkat kendai Ngau kau saulah senyaka Driver Association Yagala itu ada sorga Harus nemkat kendai nyau Meghalaya Government Drivers Welfare Association aja keteng Ejing pesi tong di long shua Kerteng sa nam hadu minta Ejing prat nanti di long shua Bakaseng kaeng minta Wadlaya gingimla yakin du shu tang hajing kin mangin bu Wadlaya gingimla yakin du shu tang hajing kin mangin bu Sangko teli kisnem kasing kaya jing jin jahat bangma Nagabhaga miat jong iba Kim ken randin kim shom kliti Tu gin yen teti Kawai minta ban ken sanan Bin jat kilang shua Nagawai ka surngin yai kerta Job kasing jong minta Ejik prat linti ilang shua Bakaseng kayeng minta Wata yakin imla yakin du shu Ting kin mangin du Wata yakin imla yakin du shu Tang hajing kin mangin du Kesnam nak kebentar ai jingim pat jingerap iweipat dari kibrio bedon kapang kesitom bat kibedon kam keke kesnam at pinim ya kiminsim kibrio kapordo kublai shipur ya kami Meghalaya Government Drivers Welfare Association and only thing we done with jingkerdo snam kapajur kaka state kajoni kumalamatai Charles, but Khamtam हमने हका regional blood center ये जो हका state institute हमारे ने का लोग उनका blood bank का लोग उनका कमियां हम जो किवे की blood bank का सेंग ना तो या उनका थोड़ा आपको खास नमतम यो license ना तो उसने 1966 Tikla ai ke jing shakri ke bela bun senam haka jing penbiang ya ke senam na bentar ke nong pangjili state dia katkum ka data bang don kadang ke jing na senam ke tak ni ong ka anemia long bejor bah kamtam hapeng ki kena kan thai ki long kme mo ki ba dei haka kam kha ka kampun bat Aku ngajing syam tu di start di banyak di bayet di jingkat di ongba. Nakini san pau lani real pau nak shispa nangi bon bagi badan kata jingdu nasnam. Dia mendai kata idan ru mendaki polri dia slowly atrai mendan show balai kau ibu kayin jumi bandan kita pangkat. Dan bon bah celai bah kanang roy mak nang pusat man kapur kanang kieu nang taru hidon bon kini gijimpang kiba di blood disorders ni leukemia thalassemia kini ginong pang kibadon kam ya kasna man kapur di kumta kumshi bentar ai gajing shakri joni panginyarap kini kibadon kam kasna kamtam ni kilong kme on kilong kme ki do gajing em Kamtang di bahasa ki
Shiki Jaka di bakin dong mo. Kat bakin wan chani shalau mali ni kat bakin point di district hospitals di shudu ai la kajing im tanga kapor baki kaku na mat kajing berkat kuno bangila bang kuduna ya ni di kunta kumbang dan ya ni kunta pasture di regional blood center di ong ni dan rupi blood banks dan di blood centers di district bon di district melabata itu kita charity but kunjur mentangi ni long functional ni units unit you don't like how weightly these CHCs dan ba nindang pentiu kerana ni kita guni on FRU jika jingtu tuli long bang long FRU ya baru di CHCs but hakini di FRU ni koi ke blood storage unit di kontak semua kini di blood storage units di Wanshin ya kasna di kemudian maka regional blood center tunghangani ke district ke east para pejindon kamsna beninyo bahkan kuai step kijing ais na joni shiki don kam penipu jakra nah di katu di Wanshin na ko pasture di nakata masno mention pun habangai ibu mentagasi pun bangan koi terkat kotinya don kanini Ndrai masuk tengah perjalanan yo iba jen baiku amut kia wansha kama akaman semua ban aisna ban undap ya ka stop angli ama kumbalo ang iwe gawe ke unit adalah ban sim hatu lain degree dia tubai sibun ya ki baro kalau aisna minta kasi long kan niksa ke bapha ya ki bepat atau binami ta anang ni penai kan in ajing tit lem shiki weru ya patin motivate yati patin one part donation isna di tublairu kana strong ku perdo yati baro kiliang kantang ni itu ki bedon benta kakanika lab donation na suntenat LIE gejin shekhan gejin tiru banya shindemna lab kakanika program kabalong ke program kaba umbaong doktor haruki bene ba tempat juga na nunu association pandon company kerja program kaba kerpang na kita isna ki hari ko tentang amda don shibun ke ban ong nama bali doktor semua di badi hakni ka lain pakai bahaya ini tidak ada kan shibun di ibu sing nak kan habakot ni kalau kumba syuruki dia ada gaba ibu ong bela dia syakmat ke kalau kumba syuruki dari ke gaba kila dan bentaban dia tu amni ni kumbat hajabi yang cukup banong mulong syuk ban ong nama bang ada kong dah asal betai ke nak bentajo ibu besar dia kumba kita baka blood donation kam dan yang kata jing Islam kalau kabadan kam dulu kata makni kadang jing kedua Islam kalau syekhi kumbarangan itu dekat bagi doktor ulama ni ong kadang kata defisit muka huge defisit kata jing dengar Islam dulu kata kalau belum hadu bagi beri kumbansi yang kapan hak dan beri sabar or but si kumbiong ni kimdei ki voluntary donors kimdei paid donors na kabanta ka jing jono do jing hayi hasem nim bansi bin hamshin ni kata kris ti ani rong kasi kaban sa jing ma ni kalong kasi kabak men le si na kabanta jing lang baro but na kabanta ka regional blood center akba ki baro na ko akmot dalong klol balang asubha ya kasnam na kabanta ka jing bahalang jong ki be ki parang si jadi blood donation kam kalong kita karensan kami kan kata tidak ada entah kan kuno ande kalong karensan dunia karensan kalong kini di bakam hajrong di bakam haluang karensan kalong karensan nak benta jong ki wei tiba yashin benta dan kerja Islam baik mana anda ada kerja Islam ba sini kalong presiden juga ina konkret rupa dituki jing sak ma mona kata jing baro kalau shisha ke EDA ke bansa ma ha jing em ke jumpi ba ke EDA ke tu ka memento ke ba ka association jumpi ke ai bin ne ke jing pen ma wi bi na wi ko as ku ka ko
ba dari yang ni kong ka association organization mentabun sin hakan ni kabalong sisya ta kajing syakri ya ko umlang kasalang kajing syakri di para beliau kajing syakri ha kajing salang di mende di dokter sebuah language kila mention ya ta kila ong ya kata ba kata kajing aisnam she unit kana yarap dan dibantu yang likely to mislead. Jika jiwan cumbi akan kasi kelam penim sibuk nak hendak multiply par isi. Baru mulai ni kan nak like forward. Ilawan penim sibuk lagi mesin kepada kami yang kata jadi alisnam nak kata jadi jinstam jimpang bagi yang itu dari jadi. Di mentara ada ni paham syarikat syarikat jinjang yang pakai dokter sebenarnya kita mention bagi don kita pang kanser di badan kamu di pang leukemia bagi kata ini iru bapak ketika kita buat accident train accident but this is we jadi accident di balik kebarian ni di badan kamu yang kawan Islam tapi kita timlong di bani nak bentuk lupa deh jadi kita accident kamu kasujahan dulu tu di nak jinggang lupa jinggang Islam kayak itu diberi ilmu kedua yang kecil balik sini kalau jumpa senang bagi accident ni nak jumpa orang jumpa ni nak mana ni kita jumpa ni kalau persian Shibun Haya yang regional blood center di beliau pembawa mereka dokter sendiri chronic jimpang ini kita beliau tentang balik surgery ini masyarakat mo ini dan gambar Islam di memang kata Islam kalau orang sentam hak jim kejonga berjim maka Islam kedua hak mereka kemud kata ayat berkata jadi itu iblis pang jim jemaah simetru hak kuat bangla tengah nama itu Islam berjurhan nasi syakut pun sin pun appreciate nri kalau bah hak kalau kuat si mungkin nak kita mamsim berjengkam balik kata kabar institution pun kita OPP bakalong kata accident accident kerja berada kerja accident haru lupa ada blood bank dari regional blood center kalau ni kesenang kalau ada air kata general monthly dan tambah wasnam she drop kesenang ke bank unit kontrak ya jingerku jadi babun amtang ya untuk numpang kumpulan dokter buat nak meneh kontrak ke jingerku yang kesem kontrak mungkin juga jingerku yang keemlang kesalam dan ini peramajan mata namanya pun dibing dan dijusno wilayah jom di peramajan mata jadi dan ini di siapa siapa dia ni datang berpilih kalau di sisa datang dan kurang datang dia dan disini berada kurang di association lima kejilang nanti kejung presiden jumpi association bagi nak peluang ini program kan ini bagi program dalam desisa program job di hari ini aku akan menempel di jinsu jemaah yang hanya government drivers welfare association nak minta kejilang nanti jadi dapat dijungka kalau balik ayat kesenang dijungki nak minta kejimpalang jom keimlang kesalang banyak permintaan banyak jingkem apa temai lesi lebih tinggi di bawah dua bulan asyikat asyikat apa paham ni jadi semua jangan kita ibarat dunia ini ibarat ngan kami kita ramai beri nanti hari tamu tapi bersenang dua PI kan one part yang nak ambil jadi mereka mix gambar kami sedang ni lesi kan kalau lesi lesi hindu buat mayang Islam yang lain yang Islam buat ada lain. Kita bertahu di semua jemaah ini. Bah kita lihat datang bahagian bahwa kongsan kami kalau bah boleh dia jinaku kecilnya berjumpa. Nah bentar yang kami bahagian. Dia sesi bentar batang kenyataan. Mario jintip na i-presiden ijungki om bakaniru kali ka golden jubilee year mo kata cinta santu siang jong kali ka association jungki iba general secretary jungki dia ada ban ayam ni ke jiwai
Nah, dia apa asli orang apa pun syok dia ni dia pada Islam. Belum bah. Belum bah. Selesai apa pun kemana kita sendiri beramu. Belum mesti ada istilah bising nak balik si people hadulah ni. Mentang dia si kita bah. Lakian ni kita nak apa si bilang pun syok ni pun banding. Jadi bah jalan sekali jumpa kalau kaba long sumulong dua takkan. Kaba orang yang ni di long dia bagi dia kabandang yang dia sitam na kabanda association family members of the association na kabanda berada di syakri ang tangya association family members na ito nung berada di syakri bakong ganito na kabanda jadi nak jadi nak jelas di Mayo belum juga mengenal association yang kita satu beli senang kelali. Cuma di kamu berapa ni banjir, kita ni kita kamu berapa tu you muasyu mereka. Dalam itu, kalau sejak kita bah hakapor, kaba tani, dan jual hakapor semua kita semua ada association lelaki contribute. Siapa fund yang berserta dan ajinera lagi di version sejarah di sana. Kalau kata aku, ayo juga bahas itu di kuat kita kenika kubik kedua, asing jumpi, association jumpi, dari sistem hari kata belum tiap yang belum ditahu jual pan ini ada ciri itu version sejarah version mana esim tentang menjadi dua belas orang. Jadi kita punya dia yang kita berbahagi bagi kita lihat kita mensyakir ya di barang sosial apa jelas ini kita berpalu dari semua jelas nak kita ini. Di ladang perkat syakang di jinya hari jumpi nak kita hari dia sen family jumpi nak kita besar buat jumpi ya kita emang kesalah kena kena semua itu cuma kebentangan kesentak bini kebentangan kita kalau hari jinsakri jumpi ya keserta ni di syakri jumpi ya keserta berkumpul kaya nak jom pakuar jumpi bincang kaya nak pakuar jumpi di ai bincang syakri nak kebentar bincang bahasa bincangnya syakam kita jom keserta baru di tiba sini mulai orang nak mengumpul lebih nak sebutkan dia kalau sekretari jom ka bangunan ya dia dan buat Secretariat Administration Department hakaban ni punya yang tanggung di drivers kita ni hakoka jiki juga Secretariat ini sudah ada bahagi bawa ni yang ni juga antara komplain kepada ombak kita buat bina kepada ombak 100% katakan kalau kepada hatin hadir dan baham lekam kita ni ini pun paham ke semua jenis pun nak kita cakap Kristen jumpi nak kita niat kita jumpa masyarakat habis juga puaru nah terpat di kini nak terpat jur hilong dan usaha nak kita si driver di dalam rumah nanti bilang itu kita kumbakalin tino akan selain kita nambah kalau kejadian kejadian tua itu kalau kejadian kejadian tua yang masyarakat Sota bagi cipun pun di parasat di sota. Ia ada doktor yang ni dan skam bana isman kena terisitam hak jenis syakri jompi sota. Syakri jompi ada imlang salam di jadi jelas baik. Dia nak terus skam bana di program kan untuk kamu tak kasih baik kata dan hati kuat padawan kumpai doktor mulai obat ciri kita siap dengan ban kita dapat nak pergi bagi program mesti kalau kalau negara yang cuti bagi organisasi di sini maka tambah organize kamu akan besok maka apa lagi
yang awak perjuangan ki bukan pasal dia syukur ni dia apa bakal besok kan organisasi kita perlu program kam ini program mereka juga perlu na upaya semua perjuangan yang cuma shimer karena dia sekarang regional blood center para kita bagi bersama ki program tinatanan bahwa ini baru kita berbahagi dengan kita Kena ni susu pilih kita buat nang ni syakbar bahat ni jimbun kami sesuatu. Akan baru ini dapat association. Kita lihat terima, kita lihat trainer yang berkuas di luar. Syakir sota, dan ay gajing syakir ya. Nang sosial jom kejelah di luar dia. Tu boleh untuk kuiti dapat association. Ada kali kecil lagi jumpa dengan sangku siang dulu hari ini benar kemenangan bagi tim setempat kalau sisa dan jumpa kuih dan jumpa kuih kita baru tiba kita lalu ada tiga yang jam daklat dan kini kuat tempat jenis semua jangan kita felicitation jumpa yang bagi jumpa jumpa kajian dunia belum bagi kita itu play yang kita hai jumpa sang jumpa baru bukan ai kita nak kerja long term dan kita bisa Nangkang aku ban ai play ya ke Meghalaya Government Driver Association kapalantik dia kan initiative bahkan collaborate pada regional blood center and organize dia kini ke voluntary blood donation kepada ipa dia ke celebration jom fi jom ke matai golden celebration kapan matai kin celebrate pada 1 December dan kala aku belai ru ya iba CCM le iba dari presiden jom ke MGTWA nangka iba thabak ru iba dari presiden jom ke health service unit mo I could lay a key number about key pensioner, key motivate ya key members join the organization, but in one shakmat for this noble cause. Hindi ba nice na? Number ba kadai kaba hamshitong na kalian ni jong video bagi one shakmat kung malamatay ba? Okay, nakalian jongi ni ay nakalian jongi ang heart of the blood center, the doctors and the staff jongi. I could lay thank you mo. For your time, thank you for your effort, thank you for your willingness getting one shakmat more willingness to come and donate. Maka kasi na tayo na buong hati bawan sa tisya po na tayo lang po yung rukan rukong yoko. Kita yung willing donors, kataro yung ikamot kasyongkya. We really appreciate that. Ndray wala kataro na kita na tayo kung bakan nyo kaprang mo bilang ang bagulong. Ka HB kumulong niya, kasi walang 12.5 na tala. Kaya ba nang makabadon ka niya kung iman kasi juniting day ka chronic problem bagi hakanya ambil ya barang tamangi pangipatay kung ako plus na kalian kapatay habang nila ini maka ani ka niya kalau makabadon ka niya di ko watch ma di ba ni ko ya kalau mangi counselor juni di counselor juni sisim dia ala patidon ani niya dan di counselor di kumot timbang tinggi a balanced diet but again if the kid ani niya man mo ani niya kadhi na ko panang samla aku pada ni kan tak kita boleh pakai ni aku di kuntak tetap di nak kalau belakang juni ni don't di counselors dia letak dari sejak kata ni more than 2-3 times then he pass to medical specialist I can give a proper guidance to them and then when it comes to the thing with the HB treatment very hard then tu pada bangin shimbe kan tu kat lain kat sawah kat sana tu kat sana Jadi kenapa you can notion ni kam shoot and again di dalam kok itu kung counter-attack bagi dengan immunosedosis mesti I overload the body dan apa itu again lah kali again ni nak yang berlaku ni mak ikannya because you di counselors di doctors ni lah kan di donors but of course we do make an effort bagi hak ini before you keep the specialist where you know they do the phlebotomy seperti itu ya so there are some things like that so again it comes to medical